Jadrin Nkamushaba omukazi orukukorera mu rubiri yokubanza nagira ngo kintu ky'obushuma nakimanya ahakuba nabo baramwibireho. Nakagamba bakatahira eduka yanje nkaba ndya mu buryo kiro baza mubiha mu buri kimwe cyona bakatimba enju bareko nyimoku tine kinashangira mukuna nagiye kumta kasheshe tine no mu babire yabarebere tine no muntu we no wagira ngo yabasa kureba n'ikintu cyanjye cyatora bwo kwato musuma ocumutwara wa musiya polisi umugasheshe ureba kurati uyebuza yargaya ebyo burofa abakanse byo kureberera no kutambura bari kuronda kasasiro bakabirugaho kare aho abantu batandikire kwejo niso mufurije gwa malaria cyano erosi ejango muiso okugula poloti okusayininga ngenze sirabanga kugulyo wa erosi iyo kuyamba ato kasanjere na hatu wanuza kushanga yifu ampo ebisasiro byona panje Tito chene wokubuza mbuya tunubuzo Byansu Muhammad Sarongora kansara w'ecweke eki enshongeza zigambire hwati teina plan amayumba gazimbibwa mbisere byemabega nga plan ziri approved nenga tizizimbidwa mu makubo bakufudeki amayumba cyo kulabirako kati nga wano mu area je tuyimiriddemu waba mu amayumba 10 againa plan gali mayumba 10 kyenda gona tigaina ki plan wadigarabika bulungi nga kugaraba. Chairman wa Nyamityobora ward Adam Sebaru hatugizire ngo necyamazume kintu cy'obushuma cyeyongire kandi nakiteka hakweyongera kw'abana bo mu ghetto amabara hamwe n'ubwamarayo bweyongire na munongo mu bicweka by'ekijungu ninga tugezeza ko ne polisi yawo zako kubanisa ubumenyi bw'amategeko n'abantu bangi Ecyo burofa tugizire ngo abatura bo mu cweke kinabahansi munonga kandi bine ntasyanki kandi ikintu cyo buyonje tubara kukifaho n'amazima abantu bombekere kubiyo babo kwa bayikira kifurije enjura keye kugwa hatubigura latwin ubucafugera ki konkati ino ekikwekwete kitireho latwin zone zikira kifurije zone turi kwenda kusenya ngo bomanya abantu babulijo yeshe afasindi tafudeyo anyapangisize uwe akora muri muki akora cye kikuruje omusasudde ye ate kino cyo kizibu tukiraliikiridde nnyo abantu noloza n'okulwadde bayinza n'obutya butye nnyo naye okuddamu bw'owulira nti bagenda kuddayo batuggale naye ate ng'obulwadde bwe businga kubanga obulamu bwe bugagga twetegese twatudde mu nkiiko lunaku olwokuna olusembayo mu mwezi twetaaga buli muntu yenna owa Mbarara City South ayonje wabeera twagala kukikola n'abakulembeze bonna tukanso emaze okukiisa eyaffe ya South ne ba RCC buli muntu wali ayonje lubeera olunaku kalwa kuyonja kubanga nankubadde ffe tulina obuvunaanyizibwa nga gavumenti okubaako bye tukola naye obuvunaanyizibwa obusingayo bwina oyo omuntu oyo abeerawo wennyini awakyala bantu obalaba mu kibuga beeyerusa bebugula obubina bukomero lega batuula wachafu baliira wachafu Gashakwa Arwaswa.